lama kang sorpon na hot. Binigyan na man lang Jeray ko mapan Binigyan man lang Jeray ko mapan Ilitong kajetong non oradoan Luti ajak non ding olang Ilinon kajetong bang non oradoan Luti ajak non ding olang Kursi nang kajetong amen nang kajelong Karbilo kajarli asong Sengbe kanting apan atur keron jadi tanang ojipo am Rijak tentong cedelong ricet paklarapan Rijak tentong cedelong ricet paklarapan Ilinon kajetong bangon o kortean Uti ajak onding olang Ilinon kajetong bangon o kortean Luti ajak onding olang Tursi nang kajetong amen nang kajelong Karbilo kajali asong Sengge kanting apan atur geron akam jadi tanang ojimpoan Sengge kanting apan atur geron akam jadi tanang ojimpoan Itu lo kadang menang Rasinon hitung Wala malu hitung Pilih bangso non itu nggak bangso lama aku tak edit ni kapasan konji pan apa apa kita ini kese kami di komiti long amai pulang ni so abis itu orang pasti ada bangso lama aku tak kapasan mau pan apa apa long Suruh Parlo, ini tuh kadak, ini nih kecok, rong mantiak lam. Along ke padopon indeng kep Hamren district piti Karbilo Jasong Krungting Sayamai Bini lama lam niliphan Khan pon ang jipu labang so pon ng ipipon na pot Bini labang so asay me kalong Engkoring klempon bangku Hamren district committee Art and Culture Secretary Piercing Group, okay, hi. Pensing Lock Central Committee pen ang kachitoy dun. Pinili tum Ithom of Harmandak Indengket Hamren District Committee Karbilo Charlia Song Kung Sayamay nang palang Charidun Central Committee leaders Lapen ke District Committee Secretary ke hi Prohon Toteron Pensing Lock Kato kami Hamren District Committee along Lem rapet, dam rapet, jirpu lapen jirpi Lapen ahin pen kemang branch Committee President Pensing Lock Kato kami delegates according jira tumapan ali tumapan keceng sini dia tumapan lam hitham dia prang Kajetong akadom sinang panjeriglo Kadom Sila malaman puhelo Keceng sini tum kasini nengelama bagela puhelo Karbilo Charlia Song si kadung kita amena adim kacetur si panjunur iglo
Jika tu fanda kasi jika cuni uri bangal alo, non iltum cikemo polo na. Kadu koi fanda kitur eti pasi cuni uri glo. So approach paper ke itu mah dokumen nula sinang itu nggak bangke hokta one jam dipen. Nah itu heman sampai Jepun si jadi yang paminang ko. Sinang bangke lah bang so approach paper apa dah. Kadang kita cetangan loh mah draft paper bang ke, approach draft paper. Nili kaporhi ahud nalitum stamina lang dun no. Prangsi nalitum apam nili porhi prang. Isi ini technical kasiksa. Gitu aja. Korani kiling dam chat. Kadang kok haji bene. Sila solong kadang ko bibu sa militum puto.